Reka rero tubasuhuze kandi twongere tubahe ikaze ku muyoboro wacu wa Newslab TV. Bakunzi bacu, turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye, aho mutumvira, aho mu bihugu muherereyemo byose turabasuhuje. Tugiye kugaruka ku ngingo zitari nyinshi. Mama 23 isubiye Uvira. Ingingo ya kabiri, Uburundi ibintu bigiye gukorera u Rwanda ku isi yose n'agahomamunwa. Reka twitse kuri izo ngingo ebyiri zonyine tuzisobanukirwe twumva uko bigenze. Mama 23 ntabwo hashize igihe itangaje ko ivuye muri Uvira, ndetse mu gitondo cy'ejo nibwo batangaje ko kuri uyu wa kane nyine w'iki cyumweru aribwo abarwanyi bose Mama 23 bazaba bashize mu mujyi wa Uvira. Ibyo ngibyo nibyo batangaje. Twabonye imirongo miremire y'abasirikare ba Mama 23 bari gusohoka Uvira. Aho berekeje ntago Mama 23 yatangaje, ariko amakuru adusumira atubwira ko abarwanyi ba Mama 23 bagiye mu misozi ikikije Uvira, kariho baherereye. Hari andi makuru yavugaga ngo polisi ya Mama 23 niyo irinze umujyi wa Uvira, ariko ibyo ngibyo turacyabiverifiya. Gusa ikizwi cyo nuko iyo polisi idahari. Bamwe bavuga ko idahari, abandi bakemeza ko ihari, ariko imboni zacu zatubwiye ko muri Uvira nta bapolisi ba Mama 23 bahari. Uti rero Mama 23 gusubira Uvira bihagaze bite? Uyu munsi nibwo umudepite witwa Willy Mishiki uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za Wazalendo. Uyu nguyu afite icyo avuze cyane ku mirwanire cyangwa se no ku mikorere y'uyu mutwe witwa Wazalendo. Uyu mugabo rero yagize gutya atangaza ko Mama 23 yamaze kuva neza mu mujyi wa Uvira, ndetse ahamya ko ngo abahungu be Wazalendo nyine bamaze kwinjira umujyi wa Uvira. Muri koti yavuze ati nshobora kubahamiriza neza ko aba Wazalendo bamaze kugera muri Uvira. Ati dutegereje ko FRDC nayo ihagera, ndetse na polisi y'igihugu ya Kongo n'ubuyobozi bwa leta. Ati ndabahamiriza neza cyangwa ndababwira ntashidikanya ko bariya abantu bamaze kuva mu mujyi wa Uvira. Uwo ni Depite Willy Mishiki, akaba ari umwe mu bayobozi ba Wazalendo. Ati je peux vous l'assurer que les Wazalendo sont déjà à Uvira. Ati ndabahamiriza neza ko Wazalendo iri muri Uvira. Ati nous attendons l'arrivée de FRDC, de la police nationale congolaise, ainsi que de l'administration civile. Je peux vous l'assurer que ces gens ont quitté la ville d'Uvira. Uwo niko yabivuze. Ndabahamiriza ko Wazalendo iri muri Uvira, yamaze kugeramo. Ati dutegereje ko haza na FARDC na polisi y'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwa leta. Ati ndabahamiriza neza ko bari abantu ari bo Mama 23 bamaze kuva muri Uvira. Ibi ngibi bihamijwe na Depite Mishiki, birongera bikiyongeraho indi mpamvu ya kabiri. Turahera ku mpamvu. Impamvu ya kabiri nuvuga Mama 23 uyu munsi kwa gatanu yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero ku birindiro byaryo berereye mu gace ka Makabola muri Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro ryatangaje ko muri iki gitondo
binyuze mu muvugizi waryo hagabwe ibitero byifashishije drone z'intambara, ndetse ngo hakaba hifashishijwe n'ingabo zirwanira mu mazi zaturutse mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi. Abaturage bo muri Makabola no mu gice cya Minembwe nabo bagabweho igitero hifashishijwe drone y'intambara n'intwaro ziremereye, bakaba bamaze gucikamo igikuba. Iyo n'indi mpamvu ya kabiri. Wazalendo deja yamaze kugera Uvira. Hari ibitero birimo gukorwa bakoresheje drone cyangwa n'abandi basirikare, biri gukorwa mu misozi miremire. M23 mbere na mbere kuvuga ngo Wazalendo yahageze. Tugaruke inyuma ku itangazo M23 yatanze ivuga yuko igiye kuva muri Uvira. Yavugaga ko umuhuza n'abandi bose bireba bagomba gushaka ingabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo zibashe kubungabunga umutekano w'abaturage, zibashe kubungabunga ibikorwa remezo, zibashe kubungabunga ndetse ngo zinakuremo n'abasirikare bandi ba FARDC cyangwa se Wazalendo baba barimo. Kuba noneho hadashize n'iminsi n'ibiri Wazalendo ikagarukamo, kandi bigagendera no kuba abaturage uburyo bitwaye. M23 ivuze ko igiye, bati nyamuneka mutubabarire, mwigenda bantu bacu, bantu batubohoye, mwigenda, n'urukundo rwinshi cyane bagaragaje. Ese koko Wazalendo abana gute n'aba baturage? M23 ko bigaragara ko ubusabe bwabo butumvishwe, kandi twagiye twumva umuvugizi wayo wungirije Dr. Oscar Barinda avuga ati twebwe niba taduye ibyo twasabye ntabwo tuzavamo. Twumvise Bertrand Bisimwa abivuga atyo, twumvise na Colonel Nanga ariko abivuga, ariko M23 yararenze iva muri Uvira mu rwego rwo gutanga amahoro no guha umwanya ibiganiro bya Doha kugira ngo bikorwe haboneke igisubizo mu nzira z'amahoro. Ibyo ngibyo barabikoze, ariko ikigaragara cyo ibyo bangaga yuko Wazalendo igaruka na FARDC nibyo bibaye. M23 irabyitwara mite. Wazalendo na FARDC baraza bajye mu mujyi wa Uvira, M23 iri hejuru yabo mu misozi miremire, haracurike. Bivuga ngo igihe icyo ari cyo cyose mushobora kubona M23 imanutse igasubira muri Uvira, ikavuga iti niba twebwe ibyo mudusaba tubikora, twebwe ibyo tubasabye ni mubikore. Ariko nanone bigahura n'ibyo umujyanama wa Perezida Tshisekedi ejo bundi yatangaje, yitwa Jacques Bigirumwami Kongolo, yaratangaje ari kuri BBC ati twebwe icyo kintu basaba yuko hajyamo ingabo zihariye cyangwa zidafite aho zibogamiye ntacyo tuzi. Icyemejwe ni ugushyirwaho itsinda rigomba kugenzura agahenge, kandi icyo ngicyo nicyo tuzi, twebwe nta kindi tuzi. Ibyo ngibyo bindi bavuga ngo by'ingabo ntabyo tuzi. Twebwe tuzi ishyirwaho ry'itsinda rigenzura iyubahirizwa ry'agahenge, nta iby'ingabo wapi mu bikureho. Amakuru rero yavugaga ko hashobora kujya ingabo z'u Burundi, hakajyaho ingabo za Tanzania, ingabo za Angola, ingabo za Kenya, byose ndetse n'ingabo za Uganda biracyategerejwe. Ariko hagati aho ngaho Wazalendo yamaze kwinjira muri Uvira, iravanwa mite. Ni ikibazo gikomeye. M23 rero bigaragara yuko kiriya kintu yifuje kitubahirijwe, nyuma yaho haracurike. Igikiri buze gucura cyangwa prediction turimo kubona nuko M23 ishobora kuza kongera kugaruka mu mujyi wa Uvira. Ikindi bibitero birimo kugenda bigabwa n'izi ndege zirimo guturuka Baraka muri Fizi, biragaragaza ko M23 ishobora kuza gukurikira aho izo ndege zituruka ikaba yaza gufata Fizi. Ese Fizi yo kuyifata Uvira wayivuyemo biraza gusobanura iki? Ese handi hantu M23 igenda ifata muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo ko binyuranyije n'amasezerano yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025 ajyanaga agahenge, ho hari buze gucura iki? Ni ikindi kintu gitegerejwe. Hari buze gucura iki? Byose
birategerejwe. Hagati aho ngaho rero reka turebe ikiri buze kubaho, ariko ikigaragara ni uko bishobora kuza guhindura isura kuko ngo hari n'andi makuru y'ubutasi agenda tugera avuga ko FARDC na Wazalendo bashobora kuza kwinstara hariya, noneho ngo n'abarundi bagahita bagaruka. Abarundi nabo buriya ntabwo bagiye kure ya Uvira, nabo igiteganyijwe nuko ngo Wazalendo na FARDC nibahagera bakabona ngo nta kibazo, abarundi nabo bari buze guhita bagaruka bongere birunde Uvira. Ese kuba n'ibirunda Uvira iruhande rwabo hari mama 23 isa naho ibagose ibakikije, hari buze gucurike muri Uvira ashobora kuza kubamo ikibazo, yari yafashwe n'amaraso amenetse, ariko ngo bashobora kuza kumeneka amaraso. Rwose ni ibintu bishoboka. Ikindi uyu nguyu Depite Mishiki hari ikintu buriya yakoreye mama 23 kiza. Guverinoma ya Kongo binyuze mu mvugizi wayo Muyaya Patrick ntabwo yemeraga yuko mama 23 yavuye muri Uvira. Oya, abagabo baracyahari. Bagiye he? Hagiye bangahe? Ninde wakurikiranye icyo gikorwa? Mbese kuba ngo byarakozwe nta rwego rwashyizweho rugenzura yuko koko mama 23 izoka muri Uvira, nibyo guverinoma ya Kongo yaheragaho ivuga ko batigeze basohoka muri Uvira. Hagati ntabwo bishoboka mwitube cyangwa mwasohotse muri Uvira, ntabwo ari byo, ntabwo mwigeze musohokamo. Icyo ngicyo bakagiheraho. Ikindi kuba Mishiki yabivuze kuri akavuga ati basohotsemo, twabibonye neza, turabizi neza ko basohotsemo, ndetse n'abahungu bacu ba Wazalendo bamaze kugera muri Uvira, ni kigaragaza yuko koko Muyaya abeshya. Ikindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zashingiye kuri iki kintu cya leta ya Kongo ngo nimwemere yuko bavuyemo, ni strategy mama 23 yagiye inama n'u Rwanda kugira ngo babeshyeho ko bavuyemo kandi bataravuyemo. Bafashe imyenda ya gisivili bayambika abasirikare, barangije bagumamo, ntago mama 23 yigeze iva muri Uvira. Mu rwego rwa gisirikare ntabwo wavamo wese, ibyo byo birazwi, biranumvikana. Ariko ikintu gihari ni kimwe. Reka twitegereze turebe, ese koko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yabivugaga, Mishiki wigereyeyo n'abahungu be bakavuga ko mama 23 itakiri muri Uvira, haremerwa nde uri kuri tere? Haremerwa ibya Mishiki. Ibi nabyo bikaba bikoye igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuga ko mama 23 itigeze irekura Uvira, ahubwo ikiyirimo, bityo ngo nta muntu ugomba kubyizera ngo kubera ko ngo nta rwego ngo rwigeze rukora verification cyangwa rwigeze ruhagarikira ngo icyo gikorwa cyo kurekura umujyi wa Uvira. Ngo ibyo rero ngo by'abantu batekereza ko ngo mama 23 yaba yaravuye muri Uvira ngo ni ukwibeshya, ngo ntago byabayeho. Ibyo ngibyo nabyo urumva ari ku rundi ruhande hari ukuntu bihinyujwe. Reka turebe rero iyi ngingo dusa n'abayivaho kuko tuyitinzeho cyane. Turebe ibi bintu birimo bivugwa mu Burundi by'imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda. Bakunzi bacu, reka duhite tujya mu gihugu cy'u Burundi turebe ibi bintu. Twari tuzi ko umwuka yenda kubera ko hateganyijwe n'ibiganiro mu mpera z'iki cyumweru hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi, twari tuzi ko ikibazo nibura cyamaze guhabwa umurongo. Ariko ubu ngubu amakuru agezweho nuko igihugu cy'u Burundi cyateguye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana u Rwanda. Iyi myigaragambyo ikazabera imbere ya za ambasade z'ibihugu bikomeye mu rwego rwo kugerageza gushimisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwerekana yuko ngo u Burundi buri kumwe n'igihugu cya Kongo mu ntambara cyagabweho nabo bita u Rwanda. Nyuma rero y'aho ingabo z'u Burundi, iza Kongo, Wazalendo n'umutwe wa w'iterabwoba wa FDLR bitsindiwe n'ihuriro rya mama 23 mu bice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira, uba makuru yizewe aravuga ko abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD bari gukora ubukangurambaga buteguriye imyigaragambyo. Imyigaragambyo ikaba iteganyijwe ku munsi w'ejo ku itariki 20 Ukuboza 2025, ikazabera kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade y'Ubufaransa, ambasade y'Ububirigi ndetse na ambasade y'u Rwanda hariya mu gihugu cy'u Burundi.
abigaragambya bazaba bamagana ibyo bise kurenga ku masezerano ya Washington ku Rwanda. Ni amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Kongo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 babifashijwemo na Amerika. Ku rundi ruhande Burundi ntabwo burebwa n'aya masezerano ya Washington. Icyakoze bwitabiriye umuhango w'isinywa ry'amasezerano nk'umutangabuhamya. Bwanagize uruhare mu kubangamira ishyirwa mu bikorwa ryayo, aho bwayoboye ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere byagabwe ku birindiro bya M23 no ku midugudu y'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi bikaba byari binyuranye n'agahenge kemerejwe mu biganiro bya Doha. Ni ukuvuga ngo Uburundi busa naho bwanabaye nk'ibirindiro bikuru bivamo ibitero bya coalition ya Kongo bigabwa kuri M23 no ku baturage b'abanyamurenge hariya muri Minembwe. Byagaragaye ko indege zose ariho zihaguruka. Ni ukuvuga ngo icyumweru kimwe gusa mbere y'uko leta ya Kongo na M23 bishyira umukono ku mahame shingiro, itsinda ryo ku rwego rwo hejuru ryaturutse Kinshasa ryagiye Bujumbura tariki ya 13 Nyakanga rihura n'abayobozi bakuru mu ngabo za Kongo. Ni ukuvuga ngo iri tsinda ryari rigizwe n'abayobozi 11 ryari riyobowe na guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi. Amakuru akemeza ko ibiro bye byari byimuriye Bujumbura mu ibanga kugira ngo ayobore ibikorwa bya gisirikare atekanye. Ibiganiro byabo icyo gihe byibanze ku gusubiza inyuma M23 cyane cyane kugira ngo idafata umujyi wa Uvira, nubwo byaje kurangira binaniranye. Ibitero bya hato na hato by'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo kuri M23 nibyo byatumye iri huriro rigenda rigafata Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza. Nubwo tariki ya 16 ryatangaje ko rigiye kuvamo ndetse rikabishyira mu bikorwa. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bisa naho bigaragaza yuko Ndayishimiye perezida w'u Burundi afite ikimwaro nyuma yaho ingabo ze zinaniwe kurinda umujyi wa Uvira, kandi yari yarabisezeranyije mu nshuti we Tshisekedi kabarwanyi ba M23 batazigira bawukandagiramo na rimwe. Ni ibintu rero urumva warimo gushaka kuvuga toke byanze bikunze ndeba uburyo ni nakikura mu isoni, kuko nyuma yo kunanirwa kwerekana umusaruro w'ubufasha mu bya gisirikare aha Tshisekedi, Ndayishimiye atekereza ko yafasha Kinshasa mu rwego rwa diplomasi kugira ngo abashe gushimisha Tshisekedi. Niyo mpamvu ureba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ubu ngubu arisa n'uri mu bukangurambaga bukomeye mu itangazamakuru akwirakwiza imvugo ya Kinshasa y'uko u Rwanda ruri kurenga ku masezerano y'amahoro, kandi Ndayishimiye yamaze gutegura imyigaragambyo ishyigikira iyi mvugo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga Edouard Bizimana. Amakuru akavuga ko leta ya Kongo imaze igihe yishyura ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo bihe umwanya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yamamaza ibirego byayo by'uko u Rwanda rurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington rukenyegeza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ikitazwi neza, niba Tshisekedi azakomeza kwishyura Ndayishimiye amafaranga y'ingabo z'u Burundi yohereje muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma zikaza kunanirwa kubuza abarwanyi ba M23 gufata umujyi wa Uvira n'ibindi bice biri mu kibaya cya Rusizi, ariko ugiye kureba ubushuti afitanye na Ndayishimiye, ibi ngibi birashoboka yuko Tshisekedi rifaranga yakomeza kuritanga Ndayishimiye akarikenyereraho. Kugeza ubu Tshisekedi urimo gutanga amafaranga ku Barundi bananiwe gutsinda intambara yabahaye, yanze kwishyura umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC miliyoni 48 z'amadolari yakoreshejwe n'ingabo zawo zakoreraga mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera za 2023. Izi ngabo zari mu butumwa bwamenyekanye nka SAMIDRC zavuye muri Kongo hagati muri uyu mwaka nyuma yaho M23 ifashe umujyi wa Goma. Izi ngabo abantu benshi barazibonye, zanyuze mu gihugu cy'u Rwanda zirambuka zisubira iwabo aho zari zaraturutse, abenshi bakaba bari abanyafurika y'Epfo. Kuri ubu rero u Burundi bwateguye ngo imyigaragambyo mu kwerekana yuko ngo bafashe bari kumwe na Kongo mu rwego rwo guhangana ngo na M23, ariko by'umwihariko ngo n'u Rwanda ruri kwicanga amasezerano yanuza ya Washington. Nibyo rero mu by'ukuri urebye iki gihari nuko M23 ishobora kuza gusubira muri Uvira
bitewe n'iyo wazalendo yamaze kugeramo. Ikindi ni abarundi bateguye imyigaragambyo yo gushyigikira leta ya Kongo no kwamagana u Rwanda. Ngibyo rero tuze kubana mu makuru akurikira.